имрӯз дар толори ҷамоати деҳоти ҷӯра раҳмоневи шаҳри турсунзода маҷлиси ҷанбастии солонаи хоҷагии боғи Сомон баргузор шуд, ки дар кори он тамоми аъзоёни хоҷагӣ ва саҳмдорон иштирок карданд. боғдори асил боғу токпарварӣ бо таҷриба ҳоҷӣ Камол Мадумаров маҷлиси ҳисоботиро оғоз карда, доираи баргузории он фикру назари хешро баён намуд. баъдан раиси хоҷагии боғи Сомон Муҳаммад Амин Мадумаров баромад карда, доираи натиҷаҳои яксолаи ба даст омадаи хоҷагии боғи Сомон ҳисобот дод. 2017 omadli yil bo'ldi. Shuningdek, bizning xo'jaligimiz ham yaxshi natijalarga erishdik. Соли 2017 барои аъзоёни хоҷагии мо соли бобарор буд. Дар муддати як сол мо ба натиҷаҳои назаррас ноил шудем. Ангурҳои шакарине ки деҳқонони мо истеҳсол карданд, ба давлатҳои Қазоқистон, Қирғизистон ва Федератсияи Русия интиқол дода шуд. Дар ин баробар ба ярмаркаҳои фурӯши маҳсулотҳои кишоварзӣ ширкат намуда, меваҷотҳои тару тозаро пешкаши сокинони пойтахт гардонидем. ҳамчунин барои пардохти андоз корҳои ободонию созандагӣ дар соли 2017 ҳиссаи арзандаи хешро гузоштем. аъзоёни хоҷагӣ аъзо бо ҳавои мусоиди фасли сол оқилона истифода карда, нақшаҳои барзима доштаашонро сарбаландона иҷро карданд. Tursunzoda shahar Rushdi mahal fondiga 530 ming somoni o'tkazdi. 92 umumta'lim maktabi sport zali qurilishi uchun 69 ming somoni. Sardi Sherozi mahalla ambulatoriyasini qurilishi uchun 19600 somoni. Toyib To'chi mahalla yo'llarini asfalti uchun 7000 somoni. Raisi komissiyai taftishotии хоҷагии боғи Сомон Ҷамолиддин Худойберганов низ назди аъзоён ва саҳмдорон баромад карда, дар бораи истифодаи оқилонаи замин сарфаи маблағҳои хоҷагӣ саршумори чорво сухан кард. гуфта шуд ки аз ҳисоби хоҷагии боғи Сомон дар соли 2017 ба фонди рушди маҳал зиёда аз 500 000 сомонӣ, сохтмони бунгоҳ, таъмири роҳ, болопӯши якчанд муассисаҳои таълимӣ кӯмакҳои моддӣ расонида шуд. дар муддати 10 соли фаъолият хоҷагии боғи Сомон ба ободии шаҳри Турсунзода сохтмони даҳҳо иншоотҳои таъиноташон гуногун кӯмак карда, дар пешравии ҷомеаву давлат саҳми арзанда гузоштааст. Xo'jalik taftish komissiyasiga 2017-yil xo'jalik a'zolaridan дар муддати соли 2017 ду маротиба дар хоҷагии боғи Сомон корҳои тафтишотӣ гузаронида шуд. дар баробари анҷом додани корҳои тафтишотӣ оиди баланд бардоштани ҳосилнокӣ дар боғҳо ба саҳмдорон машваратҳои судбахш дода шуд. бо мақсади зиёд намудани меваҷот, саршумори чорво, таъмири техникаҳо, чораҳои зарурӣ андешида шуданд. дар ҳафти маҷлиси солона саҳмдорон ва аъзоёни хоҷагии боғи Сомон баромад карда, доираи фаъолияти хоҷагӣ ва корҳои ба анҷомрасонидаи ҳоҷӣ Камол Мадумаров таъссуроташонро чунин баён карданд. اساسگزار صلح و وحدت در تاجیکستان محترم جناب عالی امامعلی رحمان با امضای خود 500 هکتار زمین جدا کرده شد که به ناحیه ترسونزاده راست آمد و این زمین را به جماعت جوره رحمان وابسته کردند. در آن شب و روز مردی در کار بود که از عهده این کار برآید. این مرد دهقان حاجی کمال مدومرو بود. حاجی بابا را رئیس باغ سامان انتخاب کردند و خطا نکردند. این روز بینید خواجگی به پیش رفته ایستاده است. حاجی بابا درس خیر دارد. در دهه ما دهه شیرازی که در بین 500 هکتار زمین تابزار جایگیر است، کار خوبی کردند. چاه آب کردند، آب برآوردند، از 120 متر چقدری صدقه جاریه حساب می شود. ثواب کلان دارد. همه مردم دهه خرد و کلان خرسندی دارند. حاجی بابا را دعای نعم میکنند. چندین کیلومتر راه ها را سنگفرش کردند. برای دهقانان جویها را تازه کردند. مهیا شرایط مهیا کردند. ما شاهد اینا هستیم که او مرد خیرخواه است. از آن جمله در دیگر دهه های منطقه جوره رحمان مکتب ساختن و امبولاتور ساختن، آب برآوردن و کمک مالیوی و مالی خود را به همه و خانه پیرانسالان و خانه یتیمان و دیگران و در آخر بیاید همه کسا دعا میکنیم که خداوند شما را حاجی با عمری درازی پربرکت عطا کند. خداوند شما را سردار همه خواجگی کند. این سال 2018 پربرکت شود.
معاون رئیس شهر با سوای کشاورزی همدمقل دالیوف نیز درباره باز هم خوبتر و بهتر نمودن فعالیت خواجگی باغ سامان که به پرورش انگور پروری راه اندازی کرده است فکر و نظر خود را بیان کرد و نام برده قید نمود که باز هم در آینده خواجگی باغ سامان میتواند حجم استحصال میوه‌جات را زیاد نماید. خاص خودش من چقدر که خواجه گفتم من خراجات اقتصادی با معلوم شد که خاص خودش به دست نمیاد. مثلا یک هکتار زمین با 20,000 تومان خراجات میگردم بغیر از دیقان چرا پول میکنند میگند خودش. برای همین هر یک تای شما گرفتگی محصولاتتان روزهای نکاتان به استفاده برید. سالهای پیش مثلا 2010 2011 عذابا قطعه کردن دیگه که من بسیار آدما ننگ داشته که نامون داشته که آدما برامدن همین در اساس شرطنامه همین 500 هکتار زمین تصمیم برای گرفتن کار کردن. هم من امروز هم خودش آباد کرد دادن هم خزینه خواجگی را غنی کرد دادن. من حاجبا من حاضر پایینامه نو قطع گفتم 50% همین درآمد حساب کارهای خیریه یعنی برای آبادی مملکت سر میشد گرد دادن. این هم این خیلی خودش آسمان فرامدگی این هم با رهبری حاجبا میکنند جبین شما قطعی امروز کنیم و موفقیت باش مهم قدر شدم من موفقیت قطعی همه شما را تبریک. در هفته مجلس سالانه قطار مسئله ها بررسی شده با روزگی عزایان و سهمداران خواجگی قرارهای دخلدار قبول کرده شد. در فراورد مجلس سالانه به سهمداران فعال که به اجرایش دورنمای نقشه ها سهم ارزنده گذاشتند تحفه های خاطروی تقدیم کرده شد. با همین مجلس جنبشی سالانه در خواجگی باغ سامان خاتمه یافت. صابر جان سعیدوف، ظفر حسنوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.